bya bintu twafataga nk'imikino byageze ku rundi rwego. Abasenga mujye ku mavi kuko isi yose twaziwe. Nyuma y'uko abatuye isi turi kugorwa n'izamuka ry'ibiciro ku masoko bitewe n'ihenda rya petroli n'ibikomokaho byose kubera intambara ya Iran na Leta Zunze za Amerika irimbanije. None hejuru y'ibyo byose bigoye gucamo hiyongereye icyorezo rutura cyapfukamishije isi yose gihereye ku bihugu by'ibihangange mu isi by'umwihariko Leta Zunze za Amerika, cyane ko hari ubwoba bwinshi ko vuba bidatinze leta zimwe na zimwe zigize Leta Zunze za Amerika zishobora gushyirwa muri lockdown, guma mu rugo. Abantu mwe twaziwe kandi cyatuziye kuri no nshuro byegere kudashoboka kukirokoka. Ni virus yongeye kwinjira mu kiremwa muntu kandi iri gukwirakwira byihuse binyuze mu kwanduzanya hagati y'abantu n'abandi by'umwihariko abantu babana. Kugeza ubu hari imyaka ingana na 40% ko iki cyorezo gishobora gukwirakwira muri buri gihugu cyose kigize isi nk'uko byagenze mu 2020 ubwo isi yose yapfukamishwaga n'icyorezo cya COVID-19. Ubyumve neza ko iyi virus iri kutuzira ari mbi cyane kurenza coronavirus kuko kimwe cya kabiri cy'abayirwaye byanga bikunda irabahitana. Bivuze ngo mu bantu 10 bari kuyandura 5 bari guhita basezera ku mihangayiko y'ifungwa ry'umuhora wa Hormuz bagahita bicwa na yako kanya bigishyushye. Mu gihe COVID-19 yakanze isi yose yo yahitanaga ubuzima bw'umuntu umwe mu bantu 100 bayanduraga. Bivuze ngo iki cyorezo kiri kuzira isi uyu munsi gifite ubugome bukubye inshuro 50 ubugome bwa coronavirus yapfukamishije isi yose mu bihe byashize. Ubu bihugu byose bihangayikishijwe n'iki cyorezo kuko nta muhe gifite, kandi ubu tuvugana cyamaze kugera mu bihugu birimo nka Leta Zunze za Amerika, Ubuholandi, Espagne, Afrika y'Epfo, Ubwongereza, Argentine n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Ibaze ko iki cyorezo kikigaragara cyahise gihitana ubuzima bw'abantu ako kanya, basiga banduje abandi bari kumwe, abo nabo bagenda banduza abandi bagiye bahura nabo nyuma yabo gutyo. Mu magambo make, inganda mu isi zisanzwe zikora imyenda zatangiye nanone gukora ubupfukamunwa ku bwinshi. Hari ibihugu byinshi mu isi aho abaturage batangiye kwitegura guma mu rugo. Abantu bose mu isi barahangayitse ku rwego rwo hejuru kuko buri wese azi neza ibyabaye mu mwaka wa 2020 ubwo coronavirus yicazaga isi yose hasi, ibikorwa byose bigahagarara, maze coronavirus ikivugana ubuzima bw'abantu amamiliyoni menshi, abandi benshi inzara ikababagira ibisiga mu ngo zabo nawemerewe gusohoka. Ubwo birashoboka ko bizaba bibi cyane kuruta uko byagenze mu bihe bya COVID-19. Iyi virus igiye kudukanda byo kuduhitana yitwa hantavirus. Nta muti nta n'urukingo igira, bivuze ngo nawe nivurwa ahubwo bavura ibimenyetso byayo neza nk'uko byagenze kuri coronavirus igitangira mu mwaka wa 2020. Ni virus byemejwe neza ko yatata isi yose ku tariki 2 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2026 bitangajwe n'ikigo cy'isi cyita ku buzima World Health Organization. Iki kinyagwa cyagaragaye bwa mbere mu bwato butwara abantu mu buryo bwa rusange bwitwa MV Hondias, bwarimo abantu 147 kandi bo mu bihugu 23 bigiye bitandukanye byiganjemo ibyo ku mugabane wa Amerika y'Epfo ndetse n'iya ruguru, mu Burayi ndetse na Aziya. Rwose ubonye ukuntu umuntu ukekwaho kuba yanduye iyi virusi ari kwitabwaho mu buryo bukomeye cyane n'abaganga bambaye imyenda y'ubwirinzi igerekeranyije nka 2 irimo udupfukamunwa, za kaske, amaga, inkweto zihariye ndetse n'imyenda ikomeye isa nk'ikoze mu masashi ku buryo nta gace na gato k'umubiri w'umuganga ushobora kubona uhita umenya urwego rw'iyi virusi iri kutwataka. None iyi hantavirus yahabuye isi yose ni virusi nyabaki? Iteye ite ku buryo irushubukana coronavirus yapfukamishije isi yose mu bihe byashize? Ni ibihe bimenyetso by'iyi virusi cyangwa ni gute twubwacu dushobora kuyirinda? Ese koko dusubiye mu bihe by'ubupfukamunwa na guma mu rugo cyangwa? Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe uri umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, ikaze. Twese niko tubishaka kwiga tugatsinda uruhushya rw'agateganyo provisoire vuba mu gihe gito gishoboka, ariko abenshi muri twe tudindizwa no kubura umwanya uhagije wo kwiga amategeko y'umuhanda. Ahanini bitewe nuko kuyiga bisaba kuva mu rugo cyangwa mu kazi ukerekeza mu ishuri riyigisha, wagerayo ugasanga n'ibiciro byo kwiga birahanitse cyane. Igisubizo kibi kandi kirambye cyabonetse hamwe na Nkotanyi Driving School. Nta kuva mu rugo cyangwa mu kazi, nta no kongera gusiganwa n'igihe ngo ugiye mu ishuri kwiga ubyigana, kuko ushobora kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo busobanutse cyane unyuze ku rubuga wa3ibyapa.com. Ibaze ko guhera ku mafaranga 300 y'u Rwanda gusa ushobora kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo bworoshye cyane, aho ushobora gusoma magazeti ya leta, ibyapa by'ubwoko bwose, ukareba amashusho ateguranwa ubuhanga n'abarimu b'abahanga, ukanisuzuma ukora imyitozo myinshi ku minota 20 neza nk'uko ikizami cya polisi kiba giteguye. Wasoza ukabona amanota y'imyitozo wakoze n'ibisubizo by'ukuri. Ikiza kuruta ibindi nuko ushobora kwiga aho waba uri hose ku isi, kuko uru rubuga ruboneka mu ndimi 3 zirimo Ikinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa.
Kwigana natwe biroroshye cyane kuko birihuse, ibiciro biri hasi, wiga igihe ushakiye kandi mu buryo ushaka. Andika muri Google yawe aka kanya cyangwa irindi shakishirizo www.ibyapa.com utegurane ikizamini cyawe, icyizere cyo gutsinda. Ku bindi bisobanuro ushobora kutuvugisha cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp yacu uri kubona muri screen yawe, cyangwa ukohereza email kuri nkotanyidrivings@gmail.com. Saa 12:30 z'igitondo ku tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2022, umuntu utazwi yanyarukiye kuri X yahoze yitwa Twitter yandika ko mu mwaka wa 2023 aribwo corona igomba kurimbuka bya burundu mu isi yose nyuma yo kujujubya isi yose mu gihe cy'imyaka 3 kuva ku ntangiriro z'umwaka wa 2020. Munsi uwo muntu yaranditse ngo nubwo mu mwaka wa 2023 tuzaba turokotse corona, ariko twitegura icyorezo gishya kizataka isi yose mu mwaka wa 2026. Bwari ubutumwa bw'umuntu utaramenyekanye. Icyo gihe wananditse ubutumwa bune gusa kuri X yahoze yitwa Twitter mu mwaka wose wa 2022. Bivuze ngo nta mpamvu yari ihari ihamya neza ko ubu butumwa bwe bwari bwizewe 100%, ariko ibyo yanditse icyo gihe uyu munsi byatangiye gusohora. Hantavirus yamaze kutugeramo, iri kuzenguruka mu kiremwa muntu igihitana ku rwego rwo hejuru. None ni gute twisanze aha hantu? Kuwa gatatu tariki ya 1 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2023, ubwato bunini cyane bwitwa MV Honduras butwara abantu mu buryo bwa rusange bubambutse inyanja buberekeza mu bice bigiye bitandukanye by'isi. Uwo munsi bwahagurutse ku nkombe z'umujyi witwa Ushuaia, ni mu majyepfo ya Argentina ho muri Amerika y'Epfo. Icyo gihe bwarimo abantu 147, barimo abagenzi 88 n'abakozi bo mu bwato 59, ndetse abo bose barabo mu bihugu 23 bigiye bitandukanye. Ubu bwato bwari bugiye gukora urugendo rurerure rwo kuzenguruka mu bice bigiye bitandukanye by'amajyepfo y'inyanja Atlantique. Kuko ubu bwato bwagombaga kumara ukwezi kose mu nyanja hagati buzenguruka ku birwa bigiye bituyeho abantu muri ako gace aho abagenzi bari berekeje, rukaba urugendo byibura rwagombaga kuba rurerure rukamara iminsi irenga 40. Ku tariki 6 z'ukwezi kwa kane, nyuma y'iminsi 5 gusa, ubu bwato buhagurutse ku nkombe z'umujyi wa Ushuaia ho muri Argentina, bwari bugeze hafi ya Cape Verde, igihugu kikaba n'ikirwa kiri mu burengerazuba bwa Afurika. Umwe mu bagenzi bari mu bwato yagize uburwayi butunguranye. Uwo mugenzi yatangiye kugira umuriro ndengakamere nk'uwa malaria y'imisarabine. Umutwe uramurya bimwe biteye ubwoba, yatakwa na diare, ahita ashinga agatebe ku bwiherero avamo yongera yinjira. Guhumeka bitangira kumubana ikibazo gikomeye cyane. Nyuma y'amasaha yatatswe n'ibi bimenyetso by'indwara, yahise agira icyitwa ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. Ibihaha bye bitangira kwangirika, imyanya y'ubuhumekero ye itangira kumera nk'iyanyuzwemo n'inzembe, guhumeka bitangira kumera nk'ibidashoboka. Abaganga b'ubwato bakimubona afite ibyo bimenyetso byose bahise bakeka ko ari ibicurane, ariko bifite ingufu ziremereye zo ku kigero gikabije. Ariko nanone babona sibyo, bitangira kubacanga, bayoberwa ubwoko bw'iyo ndwara uwo mugenzi yari arwaye, kuko nanone bitegerezaga neza bakabona ni pneumonia, indwara y'ibihaha ituma uyirwaye ahumeka bimurya nk'aho mu gatuza hari icyo bashijemo. Ariko bakitegereza mu bundi buryo bakabona ni indwara ijya gusa nka gastroenteritis, izwi nka stomach infection, imwe mu kinyarwanda twita ngo ni inzoka zo mu nda. Ariko bakibaza ahantu izo nzoka ziri guhurira n'ubuhumekero bikabacanga. Ku tariki 11 z'ukwezi kwa kane, ubwo ubu bwato bwari bwegereye ikirwa St Helena cy'Abongereza kiri muri kilometero 1950 turutse ku nkombe za Angola ho muri Afurika. Nyuma y'iminsi 5 gusa, uyu muntu yanduye iyi ndwara yahise imunangura. Yari umugabo ukuze w'umudage wari ufite imyaka 70. Icyo gihe muhitana, abaganga mu bwato bari bamaze kwakira abandi bantu 8 bari bafite ibimenyetso bijya gusa nk'iby'uyu wa mbere, byari bimurembeje bikagira ubwo bimuhitana. Ku tariki 26 z'ukwezi kwa kane, ubu bwato bwari buri hafi y'inkombe z'umujyi wa Johannesburg ho muri Afurika y'Epfo. Undi muntu muri ubu bwato yahitanywe n'iyi ndwara, akaba umugore w'umugabo wari wahitanywe bwa mbere n'iki cyorezo muri ubu bwato, bivuze ngo yasize amwanduje. Umubiri w'uyu mugore ndetse n'ibimenyetso by'iyi ndwara ari maze kumuhitana byahise byerekezwa muri laboratoire yo muri Afurika y'Epfo ngo bikorerwe isuzuma, kuko abaganga bari batangiye gukeka ko iyi yaba ari virusi runaka. Ku tariki 2 z'ukwezi kwa gatanu, iyi ndwara yatwaye ubuzima bw'undi muntu muri ubu bwato, nawe kandi yari afite ubwenegihugu bw'Ubudage. Muri laboratoire yo muri Afurika y'Epfo batangiye gukora icyitwa PCR, polymerase chain reaction, rikabisuzuma ryihariye rigamije gushakisha virusi mu mubiri cyangwa se mu bimenyetso by'indwara runaka.
nibwo mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu ikigo cy'isi cyita ku buzima World Health Organization cyatangarije isi yose ibyavuye muri iri suzuma ko ari hantavirus yo mu bwoko bwa ndizi virus, ndetse bahita baburira isi yose ngo itangire igende gake. Icyo gihe ubu bwato MV Hondias bwari bwabonetsemo iki cyorezo bwahise bushyirwa mu bisa nk'akato, ubuzwa kongera guparika aho bubonye hose. Abagenzi bose bakekagwaho iyi virusi batangira gushyirwa mu kato, n'abasigaye babuzwa kwegerana, bahabwa intera runaka batagomba kurenga begerana. Buri mugenzi atangira kwitabwaho no gukurikiranwa mu buryo bwihariye n'abaganga, ndetse batangira gukurikirana abagenzi bose bari bavuye muri ubu bwato mbere y'uko bushyirwa mu kato, ndetse no gushaka aho abo bagenzi bagiye banyura, wongeyeho no gupima abo bagiye bahura nabo bose. Gusa bamwe mu bagenzi bari bavuye muri ubwo bwato bari bamaze kugera mu bihugu biri mu bituye n'abantu benshi uyu munsi, birimo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None iyi ndwara ni mbi bingana iki? Ikomoka he? Ni mu buhe buryo yisanze muri twe? Niba itavurwa tugomba kwitwaramo gute? Mbere y'uko dukomeza ariko nyemerera mwibwirira inkuru nziza ku baturarwanda ndetse n'abo mu bihugu by'abaturanyi. Ndabizi abacuruzi benshi baracyagurwa no gukoresha IBM muri mudasobwa bitewe n'uko bibasaba ubumenyi, bikanabasaba igishoro cyo kugura imashini yo kubikora. Ariko se wari uzi ko hari agakoresho kameze nka telefone kajyamo IBM kandi kagasohora resi ako kanya? Bivuze ko bitakiri ngombwa kubanza kwiga mudasobwa, cyane ko aka gakoresho kanahendutse cyane. Ubyumve neza ko kanafasha mu kubara ibyacurujwe byose ndetse no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye. Iyi ni POS ntoya igendanwa, ndetse nta handi wayisanga muri uru Rwanda uretse muri Prime Core Electronics, iduka rya mbere mu Rwanda ricuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga ku giciro kinogeye buri wese. Aha niho usanga mudasobwa z'ubwoko bwose, kuva ku ntoya z'abanyeshuri, izo gukoresha mu kazi, iza MacBook, kugeza no kuzama gaming zifite ingufu ziremereye cyane. Ndetse bakagira n'ama desktop y'ubwoko bwose, bakagira accessoires z'imashini nk'imigozi zicaginga, keyboard na mouse by'imigozi cyangwa wireless, n'ama stand ndetse n'ama bags z'ama laptop byiza cyane kandi bitaboneka ahandi aho ari hose muri uru Rwanda. Dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Town Center Building TCB munsi ya Makuza Peace Plaza. Ku bindi bisobanuro ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp yacu kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Ubundi hantavirus ntabwo ari indwara imwe gusa, ahubwo ni itsinda cyangwa se umuryango mugari w'amavirusi aboneka mu mbeba. Ikaba virusi mbi cyane ku kiremwa muntu kuko yibasira cyane cyane ibihaha, umutima, impyiko ndetse n'imitsi itwara amaraso. Ibyo bituma rero uyirwaye atangira kubara iminsi kimanuka kuko abasigaje igihe gito ku isi gishobora kuba n'iminsi 3 gusa. Nabikubwiye mu kanya ko iyi virusi iboneka gusa mu mbeba, ariko izo mbeba zikanduza umuntu binyuze mu mwanda wazo. Ni ukuvuga iyo umuntu yegereye aho izo mbeba ziherereye cyangwa zataye amatembabuzi agahumeka umwuka urimo umwanda wazo waturutse ku by'imbeba zihereye, uwo muntu ahita yandura hantavirus ako kanya. Bivuze ngo iyi ndwara tuyikomora ku mbeba mu buryo bwuzuye, ikaba indwara itangira imeze nk'ibicurane ariko nyuma igahagarika ibihaha n'impyiko by'uyirwaye maze ikamuhitana. Iyi ndwara cyangwa se virusi ni gake cyane ituruka ku mbeba ikinjira mu kiremwa muntu, ariko iyo bibaye biba biri ku rundi rwego kuko gahunda yayo aba ari ukwica kandi mu gihe gito. Hantavirus iboneka mu muryango w'indwara zitwa Hantaviridae. Ubwo abahanga mu bijyanye na biology bahita babyumva neza 5/5. Ubundi ziba ari indwara zikunze kwitwa zoonotic viruses, zikubiyemo virusi zose zishobora kwandura ziva ku nyamaswa zinjira mu kiremwa muntu. Izina hantavirus rikomoka ku mugezi witwa Hantana uva muri Korea ya ruguru ukamanuka ugakomeza muri Korea y'epfo. Mu gihe Korea zombi zarimo zihangana mu ntambara y'akasamutwe ku ntangiriro z'imyaka mu 1950, ibihumbi by'abasirikare benshi bapfiriye kuri uyu mugezi no hafi yawo, batishwe n'amasasu cyangwa ibindi biturika by'intambara, ahubwo bishwe n'indwara itangaje yahagaritse impyiko n'ibihaha byabo ikababuza guhumeka, ndetse bakanagira umuriro ukabije ikabahitana. Nibwo abashakashatsi ku bijyanye n'ubuzima bahise bavumbura ko ari virusi nshya yari yibasiye ikiremwa muntu, maze bahita bayitirira uwo mugezi yari ibonetseho bwa mbere bayita hantavirus. Hantavirus ibarirwa mu byiciro bibiri by'ingenzi birimo icyitwa HPS cyangwa se HCPS bihagarariye hantavirus pulmonary syndrome. Ikaba virusi yibasira cyane cyane umutima n'ibihaha ikabihagarika, maze uyirwaye agapfa cyangwa se akazapfa ejo cyangwa ejo bundi. Kuko iyo umutima n'ibihaha byatangiye gukwama bya hato na hato umenya ko kabaye. Ikindi cyiciro cy'iyi hantavirus ni HFRS bihagarariye hemorrhagic fever with renal syndrome. Iyi yo yibasira impyiko ndetse n'imitsi itwara amaraso, gusa yose mbi cyane nk'iyi ya mbere maze kukubwira mu kanya kuko yihitana abantu bari munsi ya 15 gusa mu bantu 100 bayandura. Bivuze ngo biroroshye cyane kurwara hantavirus mu gihe cyose uba ahantu haba imbeba nyinshi, aho zinyura cyangwa aho zituma,
kuko kuhagera gusa byagutera ibibazo maze nawe ibyo bibazo ukabitera isi yose. Gusa virusi zose zigize itsinda hantavirusi, inyinshi ziva ku mbeba zikinjira mu muntu bigata birangiriraho, ariko imwe gusa muri zo iva ku mbeba ikinjira mu muntu, maze uwo muntu nawe akabasha kuba yayanduza bagenzi be. Iyo virusi ikitwa Andes virus infection, ariyo uyu munsi yagaragaye mu isi ko yatwatatse, ikaba yaraturutse muri Argentina no muri Chile ho muri Amerika y'Epfo. Abantu bose bari kumva uburyo iyi hantavirusi iri gukwirakwira ndetse n'ububi bwayo, bari guhita bayigereranya na COVID-19 iherutse gupfukamisha isi yose mu bihe byashize. Ibyo rero bikabatera ubwoba bupima amatoni menshi mu mitima yabo. Gusa ikintu hantavirusi itandukaniyeho na coronavirusi nuko yo yandura gake ugereranyije na COVID-19. Mu gihe COVID-19 yanduraga binyuze gusa mu kuba wasatiriye uyirwaye niyo byaba iby'agahe gato, hantavirusi yo kuyandura bisaba ngo ube wegeranye n'uwayirwaye kandi mutindane bigaragara. Ibyo bituma yandura cyane mu ngo, mu kazi cyangwa ahantu hahurira abantu benshi begeranye bakanatindana nk'igihe kirenga iminota 20 byibura, nko mu ngendo z'imodoka, indege, amato, mu birori bigiye bitandukanye, mu nsengero, ku mashuri, ku mavuriro n'ahandi henshi cyane. Gusa hantavirusi yica vuba kandi ikicana ubugome bwinshi cyane kuruta COVID-19. Iyi ndwara igiye kutuzunguza itangira ifite ibimenyetso byoroshye nk'iby'ibicurane. Ibyo bimenyetso bikaba umuriro ndengakamere, gucika intege, kurwara umutwe, kumva uri kuribwa mu nyama z'umubiri, gutitira, isereri, kuruka, guhitwa ndetse no kuribwa mu nda. Igihe iyi ndwara iba imaze iminsi mu mubiri w'umuntu, iragenda ikaba mbi cyane ku rwego rukabije. Uyirwaye agatangira gukorora bimwe by'igituntu, agatangira kwiyumva nk'aho agatuza bakashijemo ishoka, guhumeka bikagorana kandi bikaryana, ibihaha bigatangira guhagarara, impyiko zigakwama bya hato na hato, imitsi itwara amaraso igatangira guturagurika akaviriramo mo imbere, ndetse hakanabaho umuvuduko muke w'amaraso. Aha ni indwara ibera kahebwe nuko ishobora kumara ibyumweru 4 ku 8 itaragaragara mu mubiri w'uyirwaye, kandi muri icyo gihe cyose waba ashobora kuyanduza bagenzi be. Ubyumve neza ko iyi ndwara nta buryo buhamye buhari bwo kuyivura ndetse nta n'urukingo igira. Bivuze ngo abaganga bavura gusa ibimenyetso byayo nk'uko byagenze kuri coronavirus igitangira mu mwaka wa 2020. Bimwe mu by'ingenzi wamenya kuri hantavirusi nuko buri virusi yose igize umuryango mugari w'amavirusi yitwa hantavirusi ibiboneka mu bwoko bumwe gusa bw'imbeba. Bisobanuye ko hafi buri mbeba yose mu isi igira hantavirusi muri yo, ariko ikagira ubwoko runaka. Igitangaje nuko nubwo imbeba zigira hantavirusi ariko zo ntacyo zibasha kuyitwara, zo zibasha kubana n'iyi virusi kandi by'igihe kirekire. Ariko iyi virusi ivuye mu mbeba ikinjira mu muntu ihita isa nk'imeza amahembe. Ibi byose bigahuriza ku kuba imbeba zibaye nyinshi mu isi n'ibyago bya hantavirusi byiyongera hirya no hino. Gusa nubwo imbeba nyinshi ziba zifitemo hantavirusi, ariko zikunze kugira amavirusi yandura akinjira mu muntu, ariko uwo muntu ntabashe kuyanduza bagenzi be. Impamvu iyi ndwara ya hantavirusi iba mbi cyane mu mubiri w'umuntu nuko ikinjiramo ihita yororoka byihuse, yarangiza igatangira gushyira hasi ubwirinzi cyangwa se abasirikare b'umubiri, maze ikigarurira umubiri wose w'umuntu, igatangira gushwanyaguza ingingo zose z'ingenzi zigiye zitandukanye. Ariko ikibazo ni niba hantavirusi tuyikomora ku mbeba, izo mbeba zo zikomora he hantavirusi? Abashakashatsi b'abahanga ku bijyanye n'ubuzima mu isi bahamya ko imbeba zahoze zibana na hantavirusi kuva mu mamiliyoni menshi y'imyaka. Ntabwo imbeba zakiriye hantavirusi uyu munsi, ahubwo ni ibintu byabayeho kera cyane, kuko bibarwa ko imbeba zabayeho biturutse mu ihindagurika ry'utunyangingo tw'inyamaswa zabayeho zifite hantavirusi kugeza n'ubu. Iyi hantavirusi yakwirakwiye ndetse n'ubikwirakwira mu mbeba hagati yazo binyuze mu kurwana hagati yazo maze zikarumana. Gusangiraho kuba dore ko zikunze kuba hamwe ari nyinshi cyane, kandi imbeba hafi ya zose zikunze gukura iyi virusi kuri za nyina zizibyara. Ubyumve neza ko ubushakashatsi bwerekana neza ko hantavirusi byabayeho kera cyane mbere y'uko n'ikiremwa muntu bwacu tubaho. Bibarwa ko hantavirusi yahoze mu nyamaswa z'inyamabere zabayeho kera cyane bigoye gusobanukirwa, arizo nyamaswa zaje guhura n'ihindagurika mu mamiliyoni y'imyaka zihinduka imbeba tuzi uyu munsi. Bivuze ko iyi virusi ari kamere itigeze iremwa n'umwana w'umuntu. Ikindi kandi iyi hantavirusi bibarwa ko igizwe n'ihuriro ry'amavirusi arenga 50, gusa menshi muri yo ntabwo yandura hagati y'abantu n'abandi. Kugeza ubu nubwo hantavirusi yibasiye ikiremwa muntu, twazuye n'ubwoko bumwe gusa bwitwa Andes virus, ari nabwo buduhangayikishije uyu munsi, bukaba ubwoko bubi cyane kandi bwica ku rwego rwo hejuru mu mahantavirus yose.
ni mu gihe ubundi bwoko bw'amavirus agize hantavirus buri mwaka atwara ubuzima bw'abantu barenga ibihumbi 100 hirya no hino mu isi yose, mu bice byiganjemo ibyo muri Aziya, Uburayi, muri Amerika y'Epfo ndetse n'iya ruguru. Gusa izi virusi zose ni utwana duto cyane imbere y'iyi yatuziye. Mw'abantu mwe akacu kashobotse. Indwara cyangwa se virusi yandis yo mu bwoko bwa hantavirus iri kwandura hagati mu bantu binyuze mu macandwe, nka kumwe umuntu avuga mwegeranye maze muri uko kuvuga amacandwe agataruka akakugwaho, agakorora cyangwa se akanitsamura. Ibyo byose bigatuma uducandwe duto cyane tukwituraho. Iyi ndwara kandi irimo no kwandura hagati y'abantu bari kwegerana kandi bagatindana hagati yabo, cyane cyane abantu babana cyangwa se bakorana. Bivuze ngo akato kagarutse ndetse na guma mu rugo irashoboka cyane nk'uko byagenze mu 2020 mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'iyi virusi iteye ubwoba. Ikindi gishobora gufasha mu kwirinda iyi ndwara ni ukwambara imyambaro y'ubwirinzi irimo nka zaga, udupfukamunwa ndetse na za rinete, ukongeraho intera runaka itaratangazwa umuntu atagomba kurenza yegera mugenzi uko yiboneye. Ndetse birashoboka cyane ko ahantu hasanzwe hateranira abantu benshi ndetse bagatinda hashobora gufungwa cyangwa se akagabanywa ingano y'abantu basanzwe bahakira mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'iki cyorezo. Muri make isi yose iri mu myiteguro y'ikigiye kuyitigisa mu buryo budasanzwe. Ese koko tuzahangana n'iki kinyagwa tubibashe? Reba aho hasi muri komenti usiga utanze igitekerezo cyawe ku nkuru ya none. Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe uri umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Christian. Naho ubutaha.